ungayeka kulezo zothando kanti kwenze njani? Bathi ngiyabamba imbewu yamane yawa mtsheneni kanti kwenze njani? Lutho. Ungixolele, mhlawumbe wena kusakulona lolu thando ngakho mina sengicela ukukuxelela ukuthi uyabona lolu akulona lami. Lolu akulona. Uxolo. Mhlawumbe kungenzeka nami nginokusola abanye kanti mina ngizange ngadalela uthando nasekuqaleni. Phela ngeke ngalahlekelwe lo ngangizitshela ukuthi uyangithanda namhlanje akasekho. Nalo bengithi nginaye namhlanje usemane wangiphunyuka kanti kwenze njani? Hayi ngeke. Angivumi. Akulona-ke lolu akulona lami. Akulona-ke ingixolele. Mhlawumbe uma kuwukuthi mina nginalo uthando ngitsheneni ungcono nami ngisale sengazi mina sengiyabona nasemaphupheni ami anginakuvezela omunye ongakuthandana nami noma omunye osengxeneni inhliziyo yami mihla namalanga ngihlezi ngivezela abangasekho ngitsheneni kanti ngingani ngingakuvezeli mina abangithandayo. Uyabona lolu akulona lami nje lami. Mhlawumbe mina kodwa engingadelelanga uthando mhlawumbe mina kodwa uyabona lolu akulona olami.